No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 No justice. No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. हिरण्मय काक्लारिनि खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबजानायखौ लानानै बर' हारि नाङैनो दिनैनि सानाव सहायनो हायाखै। जेरैखि जाया लंफट जुनिया दायनिगिरिफोरखौ फासि साजा होनांगौनि दाबि। रुंसारि हिरण्मय काक्लारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनायजों लोगोसे गवालपारानि दुधनैयाव सानै बर' आइजोखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों आयेननि राहाजों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों। No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 No justice. No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा खौसेथि आफादा लंफट लांसुनिया धनाली तालुकदार बाहार आली आरो रेहमान आलीजों लोगोसे हिरण्मय काक्लारिखौ इनायै गाग्लोबनाय जाथायखौ लोब्बा थानाय फारमिना बेगम आरो सेकबर आलीखौ गोख्रों आयेननि राहाजों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 No justice. No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. बेजों लोगोसे बुथारजानाय हिरण्मय काक्लारिनि मुङै 20 लाख रां आरो हानजायारि जिनाहारिनि बोलि जानांनाय सानै आइजोनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो सरकारखौ दाबि खालामदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव लानाय बे आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनाय हाबाफारियाव मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी बिथांमोनजों गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 Hiromai Kaklari Hoitakari Pasidio. 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 No justice. No arrest. No arrest. No arrest. No justice. No arrest. No arrest. No arrest. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. Zinahari kalamgrafoरखौ फासि होथारनांगौ. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दाख्लै 3 मेआव जानानै थांनाय बर' हारिनि सबसे दुखुनांथाव सानै उन्दै जारौखौ गाज्रियै जिनाहारि खालामनाय 3 मुस्लिम सेंग्राफोर जाय दानाली तालुकदार, रहमत आली आरो बाहार आली आरो बेखौ बिथांमोनखौ भारतनि सबसे गोख्रोंसिन साजा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ खावलायहरदों आरो जाय व्यक्ति जोंनि फंबाय अनजालु हिरण्मय काक्लारि बिथांखौ गाज्रियै बुथारदों बिथांमोन सेकबर आली आरो पार्मानेन्ट बेगुन बिथांमोनखौबो गोख्रोंसिननिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनानै फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों कर्टआव लाबोनानै बिथांमोनखौ हाइएस्ट पानिशमेन्ट होनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा जों गोख्रोङै खावलायहरदों। लोगोसे जाय बिथाङा दाय गैयालासेनो दावहारु गावनि बिनानावखौहाय जिनाहारि खालामनायखौ रायलायनो होनानै थांदोंमोन बे समाव गाज्रियै बुथारनानै हरनाय बिथांनो 20 लाख करि आसाम सरकारा गथायनांगौ जों बेखौ दाबि दैखांहरदों आरो जाय बिनानाव सानैखौ गाज्रियै जिनाहारि खालामदों बिनानाव सानैनोबो 5 लाख रां करि होनो थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ नारसिनहरदों। जोङो जेब्लासिम जोंनि जास्टिसखौ मोना जेब्लासिम बिथांमोना जास्टिस मोना बे समसिम जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। नांगौ जायोबा जोङो बिनिफ्राय आलादा रोखोमनि आरो सोमावसारनाय लानानै बिथांमोननो जास्टिस होनो थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनबाय थागोन आरो जोंनि बयसा बेल' जोंनो जास्टिस नांगौ आरो बिथां कालप्रिटफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनानै फासि होनांगौ
जोङो बेखौनो खावलायदों गोजोन्थों। दिनै हिरण्मय खाख्लारिनि जे मुसुखायाव नोंथांमोना आलारि बाथि सावदों आरो बिबार बावदों मा उद्देश्य जोङो जोबोद दुखु मोनदों सासे जोंनि समाजनि थाखाय सानग्रा गावनि न'खरनि थाखाय सानग्रा आरो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बिनानावफोरनि थाखाय सानग्रा सासे जोबोर मोजां व्यक्ति जोंनि फंबाय हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ जोङो गोजोन जिउमानि थाखाय जोङो आलारि बाथि सावदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय जों आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो जों बेखौनो गले गले आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों जाहाथे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनो जास्टिस होयो बिथांनो जास्टिस होयो बिथांनि जिउमाया अब्लासो आलो गोजोनै थाहैनो हागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ गोजोन्थों। हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि जे गोथार जिउमानि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनांगौनि थाखाय बिथांनि जे जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हानांगौनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा जिहेथुनाखि जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि इउनिट आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन मोननैजों जों सरजाबलायनानै जोङो दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजोंनो जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौ फोरमायहरनो सानदों कि जे जानानै थांनाय जे 3 मेआव आरो जे सानै जे जोंनि सिख्लाफोरखौ बा जोंनि जेनाखि अनजालि जे जोंनि बिनानावफोरखौ जे खास्रि बिस्रियै बिथांमोना जे रेप खालामनानै जे लामायावहाय आद्रि खालामदों बिथांमोनखौ जे कालप्रिट बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि खालामदों आरो जोंनि स्टुडेन्टस इउनियन बडिनिफ्रायबो जोङो बेखौहाय गोख्रोङै जोङो माने लाइमोन आस ए स्टुडेन्टस कमिउनिटि जानानै जेनाखि माने जोङो बेखौ दाबि खालामनाय जादों जे जोंनि हारियाव जोंनि हारिनि जेनाखि सिख्लाफोरखौ बा जोंनि जेनाखि हारिनि जेनाखि बिनानावफोरखौ जे आइजोफोरखौ जे इनाय अत्याचारै जे बैसागु जानो थांनायाव दिनै बैसागु फांसनाव थांनायाव दिनै हरनि समखौ खाबु लानानै जे कालप्रिटफ्रा दिनै रेप खालामदों बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो जेनाखि हिरण्मय खाख्लारि बिथांखौ जे 5 मेआव जे खास्रि बिस्रियै बिथांखौ मार्डार खालामनाय जादों बे जेनाखि मार्डार खालामदों बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनांगौ जोंना दाबिया बेनो दा बे दाबिखौ लानानै दिनै जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै फोरमायहरनो नागिरदों दा आंनि बुंनांगौआ बे যোৱা যি 3 মে তাৰিখে যি নেকি দুৰ্নয়ত যি নেকি এটা ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে অসমবাসী ৰাইজে গম পাইছে যিটো নেকি মানৱ সভ্যতাক লজ্জানত কৰা যিটো নেকি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আজি আমি ইয়াৰ একেলগে আমি যি নেকি হিৰণ্ময় খাখ্লাৰিৰ হত্যাকাৰীক যি নেকি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি ভাৰতীয় আইন অনুসাৰে যি নেকি ফাঁচি সেই ফাঁচি হ'ব লাগে হিৰণ্ময় হত্যাকাৰীৰ লগতে যি ধৰ্ষণ কৰি পিনে যেতিয়া ধৰ্ষণ কৰিলে 2জন নাবালিকক তাৰপিছত যেতিয়া নাবালিকক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাবালিকা কেইজনীৰ ককায়েকে যেতিয়া খবৰ ল'বলৈ গৈছিল যে ঘটনাটো আচলতে কি হৈছে বুলি পেলাই এইটো খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে তেতিয়া কি কৰিছে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰিয়ালে যি নেকি নামটো আছিলে মেইন কালপ্ৰিট নামটো হৈছে ধন আলী তালুকদাৰ আৰু ৰহমত আলী বাহাৰ আলী এইকেইজন আছিলে ধৰ্ষণকাৰী আৰু যি নেকি ধন আলী তালুকদাৰ মেইন কালপ্ৰিট তেওঁৰ ঘৰত যেতিয়া নেকি ঘৰৰ পৰিয়ালে খবৰ ল'ব গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়াল পাৰমিনা বেগম আৰু শেখবৰ আলী এওঁলোকে লগ হৈ পিনে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে লগ হৈ পিনে তেওঁক টেগাৰেৰে বা কিবা এনেকুৱা চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে এতিয়া এইটোৰ পৰা কি বুজা যায় আৰু আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে একৰ্ডিং টু ডিটেইলছ আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ আগতেও ইয়াৰ যি নেকি ৰাসমেলাৰ সময়তো এই মেইন কালপ্ৰিট ধন আলী তালুকদাৰে কি কৰিছিলে যে এগৰাকী জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰে নাবালিকা এগৰাকীকে ধৰ্ষণ কৰাৰ গোচৰত তেওঁ জেললৈ গৈছিল জেললৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ জেলৰ পৰা বৰ্তমান বেলত থাকি আহি পিনে এইটো কাম কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত তেওঁ জেলত যোৱাৰ পিছত মানুহ এজনে আক্ষেপ হয় বা তেওঁ ভাবে যে এইটো বেয়া হৈছে বুলি কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ দুগুণ শক্তিৰে যি নেকি জনজাতীয় ভূমিপুত্ৰ মানুহক যিদৰে আক্ৰমণ কৰিলে এই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আজি যদি অসমতে যদি ভূমিপুত্ৰৰ অধিকাৰ নাই তেতিয়াহ'লে ক'ত আছে এইটো আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বৰ্তমান এই যি নেকি ধন আলী তালুকদাৰ তেওঁৰ
আৰু তেওঁৰ লগত যিখিনি সহযোগী আছে এই যি 5জন কালপ্ৰিট এই 5জন কালপ্ৰিটক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত ইমিডিয়েটলি বিচাৰ হৈ পিনে ফাঁচি হ'ব লাগে আৰু এই যি নেকি ঘৰৰ পৰিয়াল লগ হৈ পিনে যি নেকি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰিয়ালে মিলি পিনে এনেকুৱা এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে ইয়াৰ পক্ষত কিবা অন্যান্য ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি এয়াও পুলিচে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু এই নেকি যিটো ঘৰৰ পৰিয়াল এই পৰিয়ালটো বুলডোজাৰ লগাই পিনে উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে যিহেতু এনেকুৱা পৰিয়াল বা এনেকুৱা মানুহ সমাজত বা থাকি কোনো লাভ নাই এইটো কোনো এক্সপেক্ট আমি কৰিব নোৱাৰো আমি এক্সপেক্টেশ্যন এইটো আমাৰ নাই আমাৰ সকলো অসমবাসীয়ে জানে বা আমাৰ এইটো কোনো মানে উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে মানুহ সমাজৰ মানুহ এগৰাকী সুস্থ সবলভাৱে শান্তিপ্ৰিয় হ'ব লাগে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়ে লগ হৈ পিনে আৰু সেই মানুহজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সময়ত মানে সহযোগ দিয়ে নেকি ক'ৰবাত এনেকুৱা নজিৰ আছে নেকি যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ধৰ্ষণ কৰিলে আৰু পৰিয়ালে গৈ পিনে আৰু সেই মানুহজনক খবৰ ল'ব আহোঁতে মাৰি দিলে এইটোতো কথা হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ মূল তিনিটা দাবী আছে মূল তিনিটা দাবী হৈছে আমাৰ যি নেকি হায়েষ্ট পানিছমেণ্ট আছে এই পানিছমেণ্টটো হ'ব লাগে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ হ'ব লাগে ইমিডিয়েটলি হ'ব লাগে আৰু থাৰ্ড হৈছে যে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে হিৰণময় খাকলাৰী হত্যা হ'ল তেওঁ এগৰাকী সফল ডেকা আছিলে এই ডেকাগৰাকী আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত আছিলে তেখেতক যি নেকি হত্যা কৰে তাৰ কাৰণে তেখেতক 20 লাখ টকা অসম গভৰ্ণমেণ্টে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিব লাগে আৰু যি নেকি ভিক্টিম আছে দুজন ছোৱালী তেওঁলোকক 5 লাখ টকা দি পিনে এই যি নেকি হত্যাকাণ্ড যাতে এই টকাৰ ফলত কোনো ঘূৰি নাহে কিন্তু যাতে ঘৰৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া যাতে অকণমান শান্তি হয় সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ